Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ngikwamukira na ngikugeithia thiini wa University of Nairobi ni kuo ndirakora Dr. Wangure ni counseling psychologist na ni lecturer thiini wa cukuru uyu. Kiria kiratuma ndimwethe ni tondu nitukoretwo tukiaririria uhoro igi mental disorders na ni ukumenya ati thina wa meciria riu uguo ni tukite pa kindu gigwitwo disaster kana health disaster na tukiaria maundu maria tukoretwo tukiaria uhoro igi mirire ri kana eating disorders ona kana mikarire ria twinayo tugakora kindu kia mbere kira affected on self esteem and confidence. Au abu ni uhoro wama self esteem yani uria wewe ijiguaga wewe mwenyewe mutu ageja gwitaurikira nuri na ruguri wabui wewe uri wewe mutu very confident na yourself yani ko ni titagwa bui na tutagawira muna na ukona ni ona noiganire self esteem yukitana igira kana kuiganira ugakoraga mundu kwi mundu uteyo we no hote kurora mundu Dr. Wangu no menye dari na self confidence very fast how ona nigukwira na ihenya muno tari wike korora gwo ngimenyire tene ya ona uri uroka ona yona muthire waku kwi mundu uthiaga ona akihengagwo amukora nikugwaragwa muthire kiro kira mugoithia mundu atwe kuria kona watu kumuria ritwa wa wetagwa wigo tondoira na kwi mundu kwa self esteem haya wikaga atia ni ona timenya kana atia chekaga muthuri waku ni ona di kana ni muthuri wako kana mutumia wako yani ndio kana ona ni haure datwara guko kinyagia juri ndaja gwithwa mutu self esteem yaku ri yukaga na uria we mwenyewe wikuwite wona wakinya handu ikarathi na wori ni mundu kirie murore ona korona ni kwere matake korona maitho kuri andu shai so kuga a direct contact ya maitho ri ni kwaga confidence. Yes, I know. Nukuri andu shai naturally. No as you no aje kwimenya we mwenyewe ri. No mwako kamenya atete ni wenda kwariria wabui. Nduke murore. Urakira na kuria niki. Niki uramwitigira. Kaini we hari weka na hewa gore tigira. Kada nyingi no cikoro ciagiteire tu ni tondu wa self confidence. Of course. Kwanza kada nyingi hawa igari. Kaundu kangi. Tumwana tuigithi kuci tureretwo ni manyina. Na katinde ka henyina. Etakuga karoga. Na agatuka kindu gitagwo mother's boy. Kana mama's boy. Ndu hatuka mother's boy ziri kokoyo nyina. Ndu na gathi kwariria kaire tugakwiraga wabui ndoke gutware kwi mami nigetha akwira ni ngwendete rihuri wadora kwi mamu wadora kwi mamu wanyu wabunda gutwara kwi mami mukenanete na mami ni mami urenda mutumia kana nini wakora kamundu kona gatira hata kwiaria na nikio na mwakinya ringi na mwena mwana nako ona mwana emurwaru karakura ndukira kehule mami thimu ndimuria kana twana mwana thibitari niwe wabui wera wajira mwana ni murwaru because self esteem is about we mwenyewe kwa define who you are wabe ugeni ndingania ucoke udefine maundu maku na nikionaga self esteem kaingi ni utumenyaga mundu kwasa inywe airetu murioge muno na ni mwe ku define self esteem ukigwa mundu wako ni ndeje gukwira ni fafeta kwangania na rutaga wira kuna no hapa kamenya mundu ena gathina waje kwa seva vanyu niki tuwezi yaku atirire guri Dr. Wangu self esteem no is it a mental issue? It is ni very serious mental issue tondu yukaga na mundu kwaga gwitaukirwo we mwenyewe no na nikiona ona andu aingi kegwe ka example kangi wone ni ruona arume ingi aragiria kaire tureria nyote johi nigetha johi emweke self confidence tondu mwenye ndena self confidence wode ndogira kaire tu no mwakarinya johi kana nywe thigara na nikona kunywa thigara na kunywa johi na ndugu nyingi cia kiria dawa cia kurefia substance abuse ciuka tondu mundu ucio ena low self esteem kugo ni arageria kwiyambatia kugo eka mwana kanini form 1 form 2 ri one mwana ari ni arageria ku define who they are etaukirwe we no kugo na tondu no ri ageciria ndanywa thigara na aria ngiri nitatuika one off ndiraigira bogi itaketa kwa bogia ndiraigira thiine wao ware mwoni ku define nikio au no wonaga mundu tumathina mutungi twa meciria na wekaga muno no kwambiriria tukiambiriria kuguo to mwaka urie mundu ate ku mundu ranya johi kana ona nywa dacia kurefia kana ona nywa thigara kana mundu ina suicidal tendencies na we na addictions kinya cia pornography ate kana na thina akiri na thina na thina ucio umite kwaga we kaingi umaga na self esteem tondu we mwenyewe ndurahota ku define kugo ndo mwaka ugacaria kiria kingi ku define who you are wathi gucaria kiria kira ku define ri hau no ucamanage na indo ici na andu aya nigetha makwire na nikio kuona umuthete gucaria muthenya mutari mwe ta Friday ni ukora kwi mwana utangikara mucie to no mwaka thine cene ringi fasha nigetha kana kuria kwi kurathio nigetha akoro umwe wa ataukanirwo na aria angi no we mwenyewe ukimwira we mwenyewe aige kuwa yam na no ndangeta kuga na nikio mundu onaria twanaria nayo kinyigi horo wa mirire na mundu no mwaka we mwenyewe we define na ugeni ndingania kugo we uyu wa
Wambui ukoro ni we nu iganire na uria we na we nu we na na iganire na we iganire na we ri ukajia gwika maundu maria ureka na wajia gwika maundu maria ureka wathie wira-ini na uria ureka na tu program turia wikaga ukajia kwambata ngathi na nikionaga the more self confident kana mundu aiganire nake niguo ambataga the less confident you are niguo mundu ikurukaga thi tungiteithia tia mundu wina low self esteem kwambatira kindu kia mbere niwe mwenyewe abeitikire uria nditaga kwira tete gutangatagwo ni mundu gakira na hau toma uragitangatagwo ni mundu ukire kindu gitagwo boundaries wako ona ni urakana tuikarire gite giaku na ni giakwa ukamenya we ni kiwendaga uke define ni njitagwo Wambui ni nditakaga kana ni ndi wango njikagona wagatatu ukajia gwicaria we mwenyewe na maundu maria wikaga ona karia yaku ona maundu maria no gathia kana nigetha umenyane na Ngai nigetha ukamenya Ngai no wakombire na koguo wewe mundu ta mundu uri ongi na wa mwico no bata muno ungiona ta wina thina ri na gathina ta kauri uthikagirie program ta ici cia Wambui cia Inoro na ukaskoragwo ugithie ugacaria mundu guthie akuhe confidence akwire we you are uniquely made Ngai akumbite uria akumbite good hey ati nginya kuhota kurugama kwira mundu ndietagwo uguo ndihakagwo macuru na ndikinyagagwo githemba giki ati neyo no self confidence ati nginya kuhota kuhituka ukira mundu aca ti haha no anginyaga muno ona nginyagia kuhota kuruta mawira ta maya maitu kindu kia mbere uroragirwo ni confidence itikira kugia na confidence ni tondu ati ni rathie na mbere na kuboost ugima mwega waku wa mwiri wa meciria kuringana na uria ndagitari Wangu counseling psychologist kuma University of Nairobi akorwo agitutara mahinda-ini maya ugima mwega wa mwiri ona nginyagia wa meciria maku ni kirathimo winaguo ugacokagiria Ngai ngatho nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye witumberie na uikare wega.